David District Commercial Officer najira ngo abahingi b'umwana nibachara kwehara kwegita kandi ngo kibaferize byinji ebyakubatungwire hatubota kwenda kubwo musazo kashara umwana gwawe gukoma ukabitwara umuyuni yawe none ibikene bawaye niyo bareke kusizana abantu ubwiri abanyamwezi kumene kumuseza ndakubataho mucomwani mutuza kwenda la seasoni tubire yunjo manage hatnojegereje enshonga y'evine biri gutandikaho n'ibindi bigenderwa nayo bajigambireho mu rukikoru umwana w'umugabo w'umuntu kwetorura kagambira abantu ndo kwibwa kw'abantu baburije ukurihiri umuntu aza kurunda umurimo babanza mukamura bamwiba umuntu aza kutunga zendege zaparisha umudo bamwiba zakutunga z'imyuga bamwiba baza gukora za konkeji bamwiba niyo natwara umwana wanjye n'unabanitwara kiri itanu uba musande n'ingakiri ikumi akazishashara umbwire utwice zine akasukwa n'umurongo gumwe ibasa kugura mwembuzi n'ingakure mutakuta n'ingakure mwende ukiyo waza buri izuba uwande kitondere c'umwana uwande c'ijana kinde coragereki asikore bitoranyishashure abahinji b'umwana bamanyisibwe ngo harahamatsiko bayegita ngo baza kutunguka hamwe no kutungura icingwa cyo mwani mwamudikirize muza kumubwira umwe kwehe tubasa tumu wanobora individual agetere ngo akora ngo batugufa Buhweju Farmers Cooperative Society nshaba ba members abamwani bona bije batijoyininge ahabwe ntunguka ya Buhweju na nentunguka y'umwani ecingwa cyo mwana mu Buhweju nikitahiza makaminji amakoraga gashakwa Juliet Chausima.